Rwanda igice cya mbere. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda, uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga rubona yose agakubitaho na musasu. Iyo niyo yari isambu ye. Ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore, akaba umukobwa wa Gacuma. Arongera ashaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Ashakiraho n'abandi 4, bose bashyika 6. Ukuntu yaryaga, nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe, Ngunda arakugendera no ku Ntenyo, abwira kwa sebukwe ati: "Munkwikire amasuka 50 njye kubaha umubyizi." Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira barayamuha, ajya guhinga. Atangirira mu Rugondo, ahinga Ntenyo yose, abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza 10. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amara atya amasuka yose, ntiyasigaza n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze, Mirenge awoherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi kubura hejuru, barihata cyane ariko ubuhinge burabananira. Mirenge abibonye ati: "Uyu muntu waduhingiye atya, natwe tumuhembe." Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa, badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naze afungure. Maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngumba amubonye aramubwira ati: "Jyewe nduzi iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye inka iryoshye." Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati: "Dore umukwe wacu ntaho atereye, kandi yadukoreye. None tabaranyuza akari gasigaye, mumwongere n'izindi nzoga. Jye icyampa ngo yijute irya none." Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzanira n'inzoga. Koko rero, niyo yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza, imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo y'inyama n'umufu. Byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga, akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda abibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda.